mbanje kubasuhuza nk'ibisanzwe tunikomereza tunonosora amakipe ejo bundi bakinye amagambo y'abafana ndetse n'amagambo umutoza wa Rayon Sport yatangajije ndetse n'uwungirije ikipe ya APR ndetse n'abafana ba APR amagambo bari gukomeza bagenda bavuga ukuntu byitwaye nibyo ndi kugira ngo tunonosore uyu munsi. Abafana ba Rayon Sport ndetse n'abayihagarariye bamaze gutangaza ko impamvu APR yabatsinze ibitego bigera muri 4 ku gitego kimwe gusa, bavuze yuko impamvu nuko ikipe ya Rayon Sport basemo abakinyi batamenyeranye mu kibuga, ndetse abafana ba Rayon Sport bavuga yuko umutoza yateguye ibintu bitagendanye nkuko bari babyiteze ndetse nk'ukuntu bari biteze yuko bagiye gutsinda ikipe ya APR, ariko nagaruko byagenze. Ikipe ya Rayon Sport batinze ibitego bigera muri 4 ku gitego kimwe, ariko tutegereje ukuntu byari bitwaye babatsinze igitego cya mbere. Abakinyi ba Rayon Sport batangira gucika intege, noneho bagiye kubatsinda igitego, bongeye kubatsinda igitego cya kabiri, noneho bacikira intege rimwe. Ariko uyu usanga ngo bamanjijemo abakinyi bamenyereye ikibuga ndetse bari basanzwe baziranye mu myitozo bakoze ikigo. Abafana batanu ikipe Rayon Sport yamanjijemo abakinyi batamenyeranye kandi baza gutsindwa mu minota za mbere yuko abakinyi wari ukubona uko kuri defense ibintu bitemeze neza gatanu kandi ico nabyira cyo. Kandi mu kandi kanya tugiye kunyuza ikiganiro ca Tegashiro Fu n'ibindi bisabwa no gusaba bikagenda neza gatanu.